Linet Makena urotwire awati utaendi kuruna ya Misiri na kunyamaro ni mwandiki wawe na kinyete Kenya nyuma ya mbunge wa Bure mwambire ndikiri na musiasa Timothy Kithenji kumuonokia Hakere Timothy na rombete ministry ya Mount Yome ya Kenya wika mitaratara yokaria Kenya baraba kumaruka ndigurune na wita kurita ngwi ndigurune inge. Nyuma ya Linet Makena kuamira muji wa Cairo ndi ya Egypt ino ni nyuma ya gutukira mathina maingi ndi ya mutore mwandikite kuruta ngugi ya nyomba. Makena liwe na gikeno kinene nyuma ya gutethierua na kumba kwithira gicokera muji muthenya wa umde. Makena gicoka kiria nkatho atongoria bantere ino amwe nogu aliga murigo munene no mukunulite metho ilio kana kae kala kuga mathina mama etukirite muji wa Cairo ni makaletelete muri mwandamu. Kenya ilinipeleka Cairo ni kazi ya nyumba, of which it was not an easy journey. Kufanya kazi ya nyumba cause kuna changamoto. Sometimes unaweza fanya kazi unaweza lala saa 9, saa 8. It depends on the madam. Plus sometimes unaweza pata madam akupatie chakula ama utaweza patia madam anakutengea vitu zako, pengine unaweza kula mchele kavu ama madam atakutreat, yani si wote wazuri. At the first niliambiwa akona koza kuli vizuri, anapungukiwa na damu na she has anemia. Anemia ya anafaa kufanywa nini operation ya kitovu. So that's my challenge kwa Cairo because I was not able to save anything cause ya mtoi, because mimi ndio mama, mimi ndio baba ya mtoto. Mheshimiwa Rendekere, asante sana kwa msaada wako. And Timothy Kithenji, thank you very much. And Manu and everyone that has helped me, and everybody in the media and everyone, thank you so much. Gikeno kingi kia mwana gusokera muji gikiona kia kianto banja balabala likeni kia Jomo Kenyatta kwa mukira Makena amonoguni bauliti thirikari kuthondeka mawatho makulungamira antu baria bakuthikuruta ngugi ndi janja nao kagita gaka bakiulegia na balaba kuthinde janja guseria wera kuthithio sonkoni kilendeiria bakuthi ankuguibwa gake mwene nya murungu baba mwana wetu atukinyerie theria amona kana kawe uria ndengienda kuga mono kindu kieje na nde mono baraba kwenda wita ndiguru cia ome kankwenda kubera bagita ndiguru cia ome bamenye bambe baurauragia antu baria bakura kana baria bawita urabetite ndiguru ikari nontu tandegoro ewe Misiri nontu etawa Misiri ndiguru yo kombo mwana wetu naratesekirete no mono uria mpomba kuga kithirikari yetu ibategaire mono ana beto bandeguru yetu ria bawita ndiguru cia ome bakamba kumenya uria betite kana uria bokarakara no nontu ibawita batesekera no ituige twikinya baba ingi bagitanirwo bakwite ibawita bateseka. Obisi mubungu wa Bure mugambire ndikiri amu mutongere Timothy Kithenji barabara tethiriti Makena gusokera nja nabo bakinyegire mugambo wa thirikari kuthondeka watho bakurungamira Kenya baraba kuthikuruta ngugi ndi janja ngucokeria antu betu mono antu betu baruiro rera nkatho nyingi sana nontu antu bagi bara supportire mwana wao barungama nawe na bauga mwana uyu nyeketho tutimuciere i mwana wetu kumaruiri na baringara mndoro kaira rukiri kona muntu onthe itotokera Bure mantu jaje ya tu iku mwana wakauma ntukwiriku tutikwenda something like this happen again. Ibatege antu ba beta diaspora ibokara boga imaicha jari kubokara nao nontu itukwenda kwena ngugi nyingi nao cia kurita na itukwenda na beto beta gwita ngugi lakini tutikwenda beta nao beja bati moyo na bangi beja ba bionje na bangi beja batesekete mono so itukuria sheria iwitegero na strengthen kuma muji munene Nairobi Beta Anthony Rangi wa Kathenya.